Ofanachomi ade. Ofanachomi na ameli. Ofanachomi na dukwe. Ofanachomi na ajili. Ofanachomi na ajili. Ona ajili nyo. Ofane wofe wobabiene because wota oni wona kusum ni ake amebafe. Ake because manche ke wulomo amegboe amebafe no ko special ni wona koda. Wo wota oni wona wo kusum wota oni wole eni woje wota oni wole noni game fio ni wonhu wole mo ni jiwo. Wo mene woba ni moni organize ne ken ni bi fair actually na adukwe echegbe omo ni efe tour companies actually ima tours no ne tawo ni afe ji gadangbe center tours o many abrochi ni ametawo ni amele amehe ni ametawo ni amele kusum wo special areas ni wole ni bi pil tomo langmark ni bi ke ayawaso ko bobate jeme ni okase kusum ni jeme ni olea ke game je me bibio dangbe me hu wo ya dangbe areas hu ni wo kase ono ni ya no ye jeme because gadangbe bi agboji wo alo je daga bemeji wo